Wifurize gukomeza kugubwa neza mwebwe tubana umunsi kundi ni kuri Machachari official tayari mwamaze kugera turaje rero kugira ngo turebere hamwe situation uko imeze haba muri Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo bimeze bite mu bice birimo nka Minembwe centre ndetse na Mikenke yemwe na Pwezero. Ahangaha niho tugiye kwibanda aho ku munsi weje ibintu bitari byoroshye na gatoya, dore ko ahangaha mu byukuri indege zitari inkeya, indege zitagira abapilote ziriwe zirasa ni nyinshi cyane mu byukuri, aho amakuru tugera tubwira ko izigeze muri 5 cyangwa 6 hagati aho ngaho zamaze kuba ku munsi w'ejo ziraswa. Turabigarukaho ndetse tubabwire tuze kugaruka ku itangazo rya nyaryo, dore ko ibihuha bikomeje ku rwego rukomeye cyane, intambara ndetse navuga ko ari intambara ya social media, intambara y'itangazamakuru ikomeje ku rwego rukomeye cyane, aho leta ya Kinshasa iri gukora hasi hejuru kugira ngo iyi ntambara ikomeze iyobye abaturage. Dufite itangazo rero ryamaze kuba risa nkaho rinyomoza buri kimwe cyose, ni itangazo ryasohowe na MRDP Twirwaneho, ryashyizweho umukono ndetse na Colonel Kamasa Ndakize Welcome. Uyu nguyu rero akaba yagerageje gusentetiza akavuga ibikomeje kubera mu bice bigiye bitandukanye. Si iryo tangazo gusa turaza kuba dufite kuri pano y'amakuru yacu, turaza kuba tugaruka ndetse ku itangazo rya FCM 23 ndetse naho aho bagarutse kuri leta ya Kinshasa ikomeje kubibasira ibahuza, ivuga ko kuba ibirombe byo mu Rubaya byarahitanye batari bakeya babigizemo uruhari. Turaza kuba rero iri tangazo naryo turigaruka tureba uko situation zimeze. Secteur ya Wanyanga na secteur ya Bakano ni zimwe muri secteur zigize territoire ya Walikare, zigize amakuru tugera tubwira ko rero izi secteur zitamerewe neza nyuma yuko magingo yanga hari ibibazo byo kutumvikana hagati y'abayobozi ba gakondo. Ibi turabigarukaho. Hanyuma leta ya Kongo Kinshasa yamaze kuba itangaza abakandida bagomba kuzahatana na Louise Mushikiwabo, umuyobozi mukuru wa OIF. Abakandida ni bande? Ni babiri, aho hagomba kuzavamo umwe ugomba guhangana ngo na Louise Mushikiwabo mu kuyobora Organisation Internationale de la Francophonie cyangwa se OIF. Turagenda byose tubirebera hamwe. Hanyuma andi makuru dufite aratubwira ko Joseph Kabila Kabange yaba yakuriweho impapuro za tekerezwa cyangwa se zagombye kumuta muri yombi zari zarashyizweho n'igihugu cy'Ububirigi. Bimeze bite? Ibyo byose turagenda tubirebera hamwe tureba uko situation zikomeje kugenda zitwara. Hanyuma andi makuru dufite magingo yangaya, amakuru avuga ko abasike batari bakeya ndetse barimo n'abasike ba Tanzania bashobora kuba baraguye ku munsi w'ejo muri iyi ntambara n'ubundi ikomeje muri axe ya za Pwezero. Turabigaruka ndetse byose tubikomozeho. Hanyuma indi mirwano ikavuga kubera mu gace ko bita Ibiziba muri Buhonde, muri sheferi ya Warungu na sheferi ya Bavira ndetse no mu gace ko bita Kirungu. Turabigarukaho. Angaha akaba ari muri territoire ya Uvira. Turabigarukaho byose tugende tubirebera hamwe. Hanyuma andi makuru akomeje kugenda tugera tubwira ko bita Lieutenant General Jacques Charigonza Nduru, chef d'état major général adjoint cyangwa se wungirije ushinzwe imirwano ndetse n'ubutasi, yageze mu mujyi wa Beni. Cyamuzanye niki? Uraza kumenya ibya amuzanye. Hanyuma andi makuru akavuga ko President Felix Antoine Tshisekedi yavuye ku munsi w'ejo tariki 1 z'ukwa kabiri nibwo ngo yerekeje ahitwa Abu Dhabi. Kimujyanyeyo ni igiki? Turagenda byose tugenda tubikomozaho. Hanyuma ibwicanyi cyangwa se igitero gikomeye cyane cyakozwe na ADF naru mu mujyi cyangwa se muri territoire ya Beni. Amakuru arambwira ko kugeza amagingo yangaya abantu benshi n'inzu nyinshi zatwitswe. Ibi ngibi mu byukuri ni ibintu biteye ubwoba byakozwe n'izi ADF naru, aho amakuru akomeje kugenda tugeraho avuga ko abarenze 50 bamaze mu byukuri kuboneka bitabye Imana. Nyuma abaturage begere Parike Nationale ya Virunga ICCN muri territoire ya Beni cyane cyane hitwa Mayangose, amakuru aratubwira ko aba bahinzi bakomeje kwigaragambya bavuga ko
amagingo aya ngaya abamerewe nabi bire guterwa n'iki byose uragenda ubigeraho na makuru n'ubundi mwateguriwe nanjye Rafiki Kijana Machachari nk'ubisanzwe kuri Machachari official. Munyemerere rero aya makuru gusa mu mujyi wa Uvira amakuru aravuga ko hari abantu batajya basohoka cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge batajya bava mu mago yabo bitewe n'umutekano muke. Ibyo byose rero uragenda ubibona na makuru y'uyu munsi tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 2026 mu z'ukwezi kwa kabiri bien sûr. Hanyuma akaba mu by'ukuri ari buze kuba ari amakuru yibanda kubiramutse bitangazwa cyangwa se ku matangazo twagiye tubona, dore ko ikitwa imirwano yo muri Haut Plateau yo yabaye akamaramaza, ndetse ikitwa Kongo, ikitwa social media za FRDC za Wazalendo zikaba zariye karungu mu gukubita ikitwa ibihuha bidasanzwe, aho ku munsi w'ejo bakomeje gutangaza yuko bigaruriye Minembwe ndetse na Mikenge. Kibazo uteze twirwanaho yagiye, ariko kandi wagenzura amakuru ya nyayo twirwaneho ikakubwira ko icyo yakoze ari isomo ry'amateka yatangiye muri axe ya Pwezero no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Icyo dushaka kugira ngo mumenye ni ukumenya ko ku munsi w'ejo imirwano yaberaga muri Haut Plateau mu misozi miremire ya Fizi yari iri kubera muri axe eshatu. Imirwano yaberaga muri axe eshatu. Izo axe ni zihe? Ni imirwano yaberaga mu cyerekezo cya Pwezero Tuwe Mikenke centre. Donc mu cyerekezo cya Pwezero Tuwe Mikenke centre, iyo ni axe ya mbere yari yibasiwe ku munsi w'ejo, ndetse n'ibitero byayo byo ku butaka byaba ibyo hejuru. Axe ya kabiri ni axe ya Karingi werekera Minembwe. Iyo ni axe ya kabiri nayo yagabwagaho igitero Karingi ukomeza ujya Minembwe. Iyo ni axe ya kabiri. Axe ya gatatu ni axe ya Gakenke werekeza nanone Minembwe centre. No kuvuga ngo bateye baturutse impande eshatu, ndetse objectif nta yindi, bavugaga ko basabwe kwigarurira Haut Plateau, ngo kuko izi Haut Plateau niziramuka zitigaruriwe ubundi urugamba mu by'ukuri ntabwo baraba bakirutsinze. Amakuru akavuga ko MRDP twirwanaho na FCM 23 bakomeje kugenzura, bakomeje guhangana n'ibyo bitero, ndetse ibitero bitari byoroshye. Ibitero byo ku munsi w'ejo byari ibitero biteye ubwoba, ndetse amakuru tujya tubwira ko byari ibitero mu by'ukuri bigaragara ko byari bitandukanye n'ibindi bitero. Amakuru atugera akatubwira ngo iki? Akatubwira ko magingo y'ubu tuvugana Pwezero batigeze bayivamo, kabone nubwo coalition yakomeje kuyigamba, kabone nubwo n'ibinyamakuru bimwe na bimwe byabo muzi bikoreshwa nk'abicwa ba Micombero, bikoreshwa ibinyamakuru bimwe bigiye bitandukanye byinshi bya Wazalendo nk'abiriya byo tutayatwirirwa tunarebaho, byo byavugaga ko banarenze Pwezero, barenze Tuwe, ndetse objectif yabo ari ukwerekeza Mikenke centre nayo bakayifata. Noneho baza kugaba ibindi bitero kugira ngo bacanganyikishe, hanyuma baza gukoresha ikitwa drone si imwe, si ebyiri, si eshatu, si enye, zari zirenze iyo mibare yose ndi kukubwira. Ni drone muraza kuzumva uko zingana, nkuko zatangajwe na Colonel Kamasa atangaza uko zanganaga zirimo kurasa ku munsi w'ejo mu bice bigiye bitandukanye byahangaha Minembwe. Itangazo tugiye kurigarukaho. Amakuru tugeraho akatubwira ko ndetse indi mirwano yaberaga muri ibi bice, kugira ngo mwumve ukuntu ubwo bahaye trace eshatu. Hanyuma andi makuru akavuga ko mu gace ko bita Biziba ukomeza unyura mu gace ko bita ngo na Gishasho, Wazalendo ziyobowe n'uwo bita Delphin Karembe Ngoma Nzito ndetse na FRDC n'ingabo z'abarundi, nanone naho bahagabye igitero kuva saa 5. No kuvuga ngo ibindi byatagiye mu gitondo, ahangaha bajya kuhagaba igitero saa 5, ari ukuba ari benshi, ari ukuba mu by'ukuri ari coalition nini cyane, barimo baragaba ibitero aho bashaka bitewe n'ubwinshi bwabo na effectif bafite. Amakuru akavuga ko abangaba berekeje muri secteur ya Rurenge muri groupe ya Basimukuma Side, hanyuma bafite objectif
n'ubundi yo ku advancinga kugira ngo bafatanye n'abariya baturutse impande zose uko ari eshatu. Urumva ibyo bitero ko byanganaga. Amakuru atugeraho kugeza amagingo ye tutakwemeza 100%, ariko nk'abantu mu by'ukuri tugenda tuyashakisha twagiye tunabibabwira, tubabwira ko igihugu cya Tanzania cyamaze kugaragara mu rugamba, cyamaze kurwinjiramo. Ibyo ngibyo si ibintu mu by'ukuri twakwirirwa tunashidikanyaho. Biravuga ko muri ibi bice n'ubundi harwaniye ingabo z'Abatanzania. Amakuru avuga ko ndetse bari gukoresha n'ibibunda birime, aribo bari gukoresha imbunda za muzinga. Barabizi ko nahangaha muri axe za Sake n'ahandi aribo bakundaga bibandaga ku mbunda za muzinga, mbunda nini aribo bakundaga kuzikoresha. Hanyuma iyindi coalition yo ikaba yarabaga iri ku advancing. Abo bo kwa Ngoma Nzito bo objectif yabo ngo no kugira ngo bafunye inzira ya Kirungu narayibabwiye, Kirungu narayibabwiye koko ari cyerekezo n'umundi cya Uvira. Baravuga bati abari gufunga ziriya axe zose objectif yabo no kugira ngo babuze bigarurire Pwezera pana kubuza. Ubu ngubu ntabwo bakiri kurwana urugamba ruri offensive ruri defensive, ahubwo bari kurwana urugamba ruri offensive bashaka kwigarurira Minembwe yose kugira ngo hadasigara n'agace na kamwe MRDP twirwano yabifite muri Haut Plateau. Amakuru akatubwira ko kuba iyi Kirungu n'ubundi bitigeze bibahira nubwo urugamba rwatangiye saa 11 bukarinda bwira rukirimo. Ubwo urwo n'urundi rwa kane, cyerekezo cya kane. Hanyuma amakuru akomeje kugenda tugeraho, twinjire uko situation imeze. Pwezero ushobora kwibaza tse magingo yanga iyi Pwezero yabaye isibaniro iri guhagurutsa drone 8 zose zikarasira cyarimwe. Iyi Pwezero iri monde. Ese nukubera iki kugeza magingo ya ikitwa network yavanyweho mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Uvira haba muri Haut Plateau, ikikaba kikiri kibazo. Ariko abanyamakuru babo bari Kinshasa, abanyamakuru babo bari Bujumbura, abanyamakuru babo bari muri Maniema Ikindu, abanyamakuru babo bari za Kisangani, bakaba bo bari gutanga amakuru mu gihe cyo network hariya hejuru idakora. Nta munyamakuru hariya hejuru gutanga amakuru wapi. Gutanga amakuru nabari za Kinshasa zahe bavuga ngo Minembwe tombe, ngo Mikenke tombe, ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, kandi ugashaka inkuru ye nyayo ibyemeza ukayibura. Inkuru rero tugiye kuyigaruka kugeza ubu ngiye cyo nshobora kwemeza nuko Pwezero kugeza amagingo y'ubu tuvugana ikomeje kuvugisha benshi, ikigenzurwa n'intare za Asarambwe ndetse na MRDP twirwaneho, ndetse gahunda ngo ntiziteze no kuhava nkuko twaganiriye n'umwe mu by'ukuri bagiriwe amahirwe yo guhamagarana n'ubwo no kuvuga ngo ni Goma, ugahamagara Bukavu nabo bakaganira n'abaherereye muri za Kamanyora bigoranye. Avuga ati nta na gahunda bafite, gahunda yo kuva muri Pwezero. Tanzania, Uburundi, Uburayi ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ati icyo bashobora kuzakora icyo ari cyo cyose ingabo za Charles Matama na Afande Sultani Makenga zababereye ibamba, izibemerera guprogressa. Hanyuma twebwe tugerageze twinjire sasa. Amakuru ava kuri Pwezero noneho adafite ivumbi akatubwira ko mwagiye mubona ku munsi w'ejo twababwiye umwe mu bayobozi ba drone, umwe wari wizeye n'igihugu cy'Ububirigi, wari waratambutse mu bantu beza bayobora, mu basirikare bazima beza cyane bakoresha guerre electronique cyangwa intambara y'ikoranabuhanga, cyane kuyobora ziriya ndege zitagira abapilote. Yamaze kuba aharasirwa. Amakuru akatubwira ko MRDP twirwaneho yamaze kunetraliza abasirikare benshi ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi w'ejo wundi, ngo kandi abasirikare benshi bakaba barimo abasirikare bageze muri 5 b'Abanyatanzania, ndetse kwa bivugwa ko hari batayo 2 z'abakomando ziri ubungubu tuvugana mu misozi miremire ya Fizi, ndetse abandi bakaba baramaze kwiranforsa mu bice bya Minembwe bafatanyije n'abasirikare b'u Burundi. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko iyi mirwano magingo yangaye icyo nshobora kuvuga centre ya Minembwe, centre ya Mikenke, centre agace ka Pwezero magingo ya
utwo duce tukiri gukontororwa na MRDP twirwano bataratuvamo amakuru ya nyayo yizewe. Reka hita dusimbukira ku itangazo rya Kamasa Welcome uko rivuga, ni naryo ryuzuyemo yenda ukuri kose kuzuye kuko bo ari bo bari kuri tele. Bagize bati ni communiqué de presse cy'itangazo rigeneye itangazamakuru nimero ya mbere ya tariki 1 z'ukwezi kwa 2026. Bagize bati alerte population Banyamulenge de Minembwe sous détente bombardement par les drones kamikaze. Ati drone kamikaze za leta ya Kinshasa zikomeje kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge bahara hejuru iminembwe. Après le retrait des forces de l'AFC d'Uvira, la population de Minembwe vit un rythme effréné de bombardements et de pilonnages systématiques au moyen de drones d'attaque et des avions de chasse Sukhoi de l'armée congolaise. Ati nyuma yuko AFC M23 yivanye ku bushake mu mujyi wa Uvira, abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge batuye Minembwe bakomeje kwibasira bikomeye cyane n'ibitero bidasanzwe by'indege zitagira abapilote ndetse n'indege z'intambara. Dans cette zone, l'une des plus enclavées du pays, les civils sont touchés par des bombes aériennes alors qu'ils vaquent à leurs occupations quotidiennes. Ati muri ako gace kugeza amagingo ya kaba mu bwigunge kuko murabizi ko kama kongeye guhita kongera kuzungurukwa nyuma yuko AFC M23 yarivuye muri uriya mujyi, kibazo gikomeye cyane ndetse cyashize mu kaga abaturage. Cyemezo benshi dushobora kuvuga ko cyagize riske zidasanzwe ku baturage, benshi bakaba bakina regreta kuba iyi decision yarafashwe, cyane cyane natwe tuba tubona akarengane k'abaturage bafite, ariko mu rwego rwa politike ntabwo tubizi kubera ko tutari wenda babishinzwe n'abakwiye gufata imyanzuro kuri ibyo ngibyo. Gusa biteye agahinda gakomeye cyane. Ati agace kari mu bwigunge magingo yangaya mu gihe cy'abaturage bakomeje gukora kugira ngo bashake ukuntu babaho, indege zikomeje kubagabaho ibitero zititaye, ntabwo zigaba ku defense kabisa, bagenda bakagaba ku mazu ku mago. Bavuga ko abaturage biyongiye bose ari twirwaneho, bose bagomba kwicwa, baba abagore baba abana. Makuru akavuga ko rero sont touchés, vango les civils sont touchés par des bombes. Bati depuis vendredi le 30 janvier jusqu'aujourd'hui le 1er, plus de 18 drones des FARDC ont été déployés dans le ciel de Minembwe sans cesse. Ati kuva kuri tariki 30 z'ukwezi kwa mbere kugeza ku munsi w'ejo tariki 1, indege za drone 18, 18 avions 11. Ibaze agace kanara kure kuba karimo ikirere kirimo indege 18. Uribaza ngo mbese ibintu bimeze bite? Ni ibintu biteye agahinda ndetse mu by'ukuri amahanga nubwo yacecetse n'ubundi twirwaneho ndetse n'abaturage bagomba guhita cyangwa se M23 nayo yakagombye guhita itabara mu buryo bwihuse cyane. Indege 18 zose ziri mu kirere cya Minembwe zidahagarara. Ati zirimo zirarasa, ati ndetse zatumye abaturage batari bakeya bapfa, yemwe n'ibikorwa remezo byinshi byarasenywe, harimo amazu, harimo ibitaro ndetse n'insengero. Ces frappes aériennes ciblent des zones densément peuplées, notamment les centres de Minembwe qui abritent plusieurs milliers de familles déplacées victimes d'attaques perpétrées par le milice gouvernemental Wazalendo depuis près de 8 ans. Ati aka gace ka Minembwe niko gakomeje kwibasirwa. Ati kandi aka gace karakira impunzi nyinshi cyane. Ati kandi izi mpunzi zikaba zarahunze ibikorwa by'ubugizi bwana byo mu bice bikazungurutse. Aka rero ngo niko gakomeje kwibasirwa ku rwego rukomeye cyane ndetse n'ibi bitero by'izi ndege. Il convient de rappeler que ces attaques par drone ont commencé en février 2025 et ont entraîné la destruction, entre autres, d'infrastructures essentielles, notamment la piste de l'aéroport de Minembwe, isolant complètement la région de Minembwe. Ati tubibutse ko mu kwezi kwa kabiri 2025 aribwo uyu mugambi mubisha
aribwo Masunzu amaze gufata commandement ya 3e zone de défense, ati nibwo ibitero byatangiye ku rwego rukomeye cyane byibasira utu duce, bikaba byarasenye ikibuga cy'indege cya Minembwe, ibingibi bikaba byarashize mu kangaratete ndetse no mu muhezo, ni kwimba ariko nabise no muhezo mu bwigunge aka gace ka Minembwe. Ubu ngubu bigoye cyane kugira ngo kagire kabe gafite aho gahuriye n'utundi duce, bakaza rero bakabombarda kuko abaturage badafite aho bahungira, badafite aho berekera, bakomeza gupfa mu buryo butumvikana cyangwa se amahanga n'ubundi yicecekeye. Ndaje mbigereho isola complètement déjà la région de Minembwe déjà victime d'un blocus humanitaire imposé par l'armée burundaise. Ces assauts aériennes sont intensifiés en janvier 2026 après le désengagement des forces de l'AFC de la ville d'Uvira, ce qui a renforcé l'assurance du régime de Kinshasa dans sa sinistrée entreprise d'extermination de la minorité Banyamurenge. Ati ibi byose bikaba bikomeje gukorwa nyuma y'uko AFC mu 23 yari imaze kuva mu mujyi wa Uvira. Mwumva ikibazo cyo kuva muri Uvira, ibyo cyabyaye mw'abantu mwe kuva mu mujyi wa Uvira. Ati ibingibi rero abaturage bari basanzwe mu by'ukuri badafite abatagira imihanire n'utundi duce, barafunzwe n'ingabo z'u Burundi. Ati noneho ubu rero muri uku kwezi kwa mbere igisigaye noneho ni ukubabombarda mu buryo noneho bweruye. Ati mu mugambi wabo mubisha wo kwica abaturage b'Abanyamurenge ba rubanda nyamuke b'Abanyamurenge. Après 8 années d'attaques terrestres menées par la coalition gouvernementale composée de la milice Wazalendo des FARDC, FDLR et l'armée burundaise, ati nyuma y'imyaka 8 tugabwaho ibitero byo ku butaka, tubigabwaho n'ingabo za Kongo, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi. La population Banyamurenge vivant dans le haut plateau de Fizi, Itombo et Uvira est épuisée. Ati abaturage baba muri ibi bice ati bamaze kurambirwa, traumatisé, ati bamaze guhura n'ihungabana et abandonné. Les bombardements ndetse baranatereranywe. Les bombardements des drones et d'avions de chasse ne font qu'aggraver la terreur et la crise humanitaire, et c'est dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Ati abaturage rero bamaze kurambirwa ndetse mu by'ukuri bahungabanye, ati bakaba ati ngibi bikaba bikomeje gutera ubwoba budasanzwe ndetse binashyira mu kaga abaturage basigaye. Ibi ngibi bikaba biba mu gihe amahanga cecetse, ndetse kuba amahanga yaracecetse ku rwego rudasanzwe. Hanyuma abasoje bavuze ngo face à cette situation de violation grave des droits internationaux humanitaires et de transgression flagrante des accords du cessez-le-feu, ati bitewe n'ibyo bikorwa bikomeje gukorwa by'ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi ndetse bikaba biri gukorwa igihe hitwa ngo hari agahenge, le MRDP twirwanaho réaffirme sa détermination à faire face à toute menace génocidaire contre les civils sans défense. Ati MRDP twirwanaho ivuze ko izakomeza kurengera abo baturage badafite kivurira bakomeje kugirirwa nabi. Fête à Minembwe le 1er février 2026. Colonel Kamasa Ndakize welcome. Uyu akaba ari wasohoye itangazo. Itangazo riragaragaza uburemere bw'ibi bibazo bw'izi drone drone 18 kubona drone 18 mu kirere na drone imwe yarashe ahantu usanga mu by'ukuri abantu bahungabanye, ariko ibaze drone 18. Muri 18 rero amakuru akomeje kugenda tugeraho aratubwira ko izigeze muri 6 ku munsi w'ejo arizo zarashwe 6. 6 avions, 6 drones zarashwe arizo zashyizwe ku butaka nyuma yuko izo zose zari zikuya zigenda zihana mwanya. Ibi ngibi rero nkuko amakuru akomeje kugenda tugera akaba tubwira ko izi ngizi zamaze gushyirwa ku ubutaka mu bice birimo Mikenke, Minembwe ndetse na Pwezero n'izindi axe zigiye zitandukanye. Hanyuma andi makuru atugeraho twavuga n'aba basirikare ba Tanzania M23 nayo uko amakuru dufite ngaha atubwira yasohoye itangazo tutari bugarukeho ngo turisome cyane, nyuma y'uko leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga ko ngo kuba
AFC mu 2023. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo wasohoye itangazo rigaragaza ko wababajwe cyane n'impanuka yabereye mu birombe bya Rubaya. Yavuze ko yatewe n'imvura nyinshi yaguye muri ako gace. Uwo mutwe wanenze ubutegetsi bwa Kinshasa ubushinja kunanirwa gucunga neza urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kurengera ubuzima bw'abacukura amabuye. AFC mu 2023 yagaragaje ko impanuka yabereye i Rubaya atari iya mbere, ishimangira ko mu myaka yashize habaye impanuka nyinshi ziciye abantu benshi mu birombe bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'imiyoborere mibi n'uburangare mu bijyanye n'umutekano w'abakozi. AFC yasabye ubutegetsi bwa Kinshasa gufata inshingano zabwo aho gukoresha ayo makuba mu nyungu za politike. Isaba ko hakorwa igenzura ryigenga ku miyoborere y'igihugu by'umwihariko mu rwego rw'ubucukuzi, imicungire y'amazi n'isuku mu mijyi. Bakubise none se kuvuga ngo Rubaya ngo nuko irindwa na AFC mu 2023. Mu 2023 ko nabonye nayo yashyize liste ndende kabisa igaragaza uko impanuka zagiye zikorwa cyane cyane muri territoire ya Katanga, territoire ya Ancien Grand Katanga, ubwo ndavuga Tanganyika, Kolwezi, ubwo ndavuga Tanganyika, Lualaba ndetse na ho Katanga. Avuga impanuka bagiye berekana isezo nazo zabaye ku burangare bwa leta. Ngibyo rero nibyo bavuze, ntabwo turi bwirwe wenda tugerageza kubigarukaho. Hanyuma twihuse cyane duhite dusimbukira muri territoire ya Walikale, muri secteur ya Wanyanga ndetse na secteur ya Bakano. Izo nizo secteur ebyiri zigize intara zigize province ni territoire ya Walikale. Biravuga ko ngo izi territoire cyangwa se secteur ni entité administrative décentralisée ariko ziba rimwe na rimwe ari coutumière. Biravuga ko hakomeje imirwano ikomeje, barimo bararwana bapfa imiyoborere. Harimo ikibazo cy'umutekano muke bitewe n'imiyoborere cyangwa ikintu bise recrudescence sécuritaire cyangwa des conflits liés au pouvoir coutumière et à la gestion foncière cyangwa se n'imicungire y'ubutaka. Ibyo ngibyo rero ngo kikaba ari ikibazo gikomeye cyane cyaje ku murongo w'imbere ku mutekano muke, ngo dore ko na Repubulika Iharanira Demokarasi ibyo byose ntacyo yigeze ibikoraho. Urumva ko rero ibi nabyo turajya tugenda tubikurikirana turebe uko ibintu bimeze. Hanyuma andi makuru dufite, Ububirigi bwavaniyeho Joseph Kabila Kabange poursuite judiciaire cyangwa se icyo bise procédure pénale. Ubwo procédure pénale ndabyita inzira zo kumugeza mu nkiko cyangwa se impapuro zo kuba zamuta muri yombi. Ibi bikaba byakozwe na Ministre w'intebe w'Ububirigi, akaba ari we wavuze ko havanyweho icyitwa toute forme de sanction cyangwa se ibihano ibyo ari byo byose byari byarashyiriweho perezida wacyuye igihe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange. Iki cyemezo rero byavuzwe ko kitari buhagararire ku rwego rw'igihugu, ahubwo bigomba gukomeza bikagera ndetse no mu mahanga hose, bikavanaho gahunda zose zahagarikaga Joseph Kabila Kabange kuba yagira ibyo akora. Ahangaha rero biragaragara yuko ari tension cyangwa se navuga ko ari igitutu gishobora kuba cyamaze kujya hagati y'igihugu cy'Ububirigi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko niba Joseph Kabila muri Kongo yarakatiye urwo gupfa, Tshisekedi Chilombo akaba ari we wari waramukatiye urwo gupfa n'undi nkuko nari mbivuze. Hanyuma Ububirigi bukaba bumukuriyeho cyitwa impapuro zashoboraga kumuta muri yombi. Urumva ko harimo kutumvikana hagati y'Ububirigi ndetse na RDC. Nyuma tugikomeza ku makuru mpuzamahanga, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yamaze gupropoza abashobora kuzahangana nkuko twari twabivuze ku munsi w'ejo, tuvuga ko Kongo ishaka ngo kuzashyiraho umukandida uzahangana na Louise Mushikiwabo mu kuyobora OIF. Amakuru yamaze kubashyira abantu babiri hanze
ngo bashobora kuzahangana na Louise Mushikiwabo kandi nabo bafite amazina. Muri aya mazina twabonyemo umugabo bita Denis Mukwege. Denis Mukwege umuramuzi yiyamamarije kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri aya matora yashize, amatora yatambutse ya 2023 byasiri. Hanyuma biza kurangira uyu mugabo yatsinzwe, gusa uyu azwiho kuba ari docteur, ari umuganga muri Kivu y'Amajyepfo, kandi akaba yaratwaye igihembo cyitiriwe Nobel, Prix Nobel de la Paix cya 2018. Uyu mugabo rero biravuga ko Denis Mukwege uzwiho n'imvugo mbi zibasira u Rwanda, ariko sako gusa navuga azwiho gusa kuba yarabonye Prix Nobel, ariko azwiho gutanga imbwirwaruhame zibasira u Rwanda. Uyu akaba ari Denis Mukwege. Si wenyine, hari undi mugabo bashizeho bita Fredy Matunguru. Fredy Matunguru nawe yiyamamaje 2018 nawe yari umukandida national. Nejo bundi ndakeka yari yiyamamaje, ngo babiri rero hagomba kuvamo umwe ugomba guhangana cyangwa se kujya kurwanira umwanya wa OIF wo kuyobora OIF hangaha cyangwa se ibihugu byose bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ibiganiro bya Doha byaratangiye ku munsi w'ejo, ariko amakuru avuga ko n'ubundi birimo biragenda buhoro nk'uko byatangajwe. Bagize bati le pourparlers de la paix entre le gouvernement et gouvernement de Kinshasa et l'AFC M23 se poursuivent à Doha, mais les progrès sont là. Seuls des protocoles sur 8 ont été signés en 3 mois concernant la libération des prisonniers et la surveillance du cessez-le-feu. Ati mu protocole 8 abiri niyo yamaze gusinyirwa, ariko nayo nubwo yasinyiwe ntigeze ashyirwa mu bikorwa. Hari guhagarika imirwano, hari no gufungura imfungwa za politike, ariko nta ni protocole nimwe muri izo ebyiri zasinyiwe. 8 zo ntiziraganirwaho. Bwawe ngayo nguko rero ku munsi w'ejo mwabonye ko ibiganiro byatangiye. Delegation ya FCM 23 yagezeyo, yakaba ari Doha, navuga ya 8 kuri FCM 23, ariko ikaba iya 6 kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko FCM 23 yagiyeyo inshuro ebyiri, iya 7 n'iya 6 n'iya 7 isanga leta ya Kongo idahari. So ngayo nguko rero nuko nguko situation zikomeje kugenda zitwara. Twihuse cyane ku zindi nkuru zigiye zitandukanye. Ni muri Beni, ni muri Beni amakuru akomeje kongeraho, akomeje kumbwira ko ari ibibazo bikomeye cyane, aho ADF naru zinjiye, ADF naru zarinjiye pe, aho bita Mamove. Nabigarutseho ku munsi w'ejo mu makuru yacu, mbabwira ko zinjiye zigatwika urusisiro rwose, ibyihebe bya ADF, ndetse abaturage bari kubarirwa muri za mirongo bakaba barishwe. Nandi magingo yanga ntabwo imibare ya nyayo iramenyekana, turaza kugenda tuyigarukaho. Byabaye mu masaha ya mu gitondo muri Mamove, muri secteur ya Beni Mbau, yitwa Beni Mbau werekera za Kamangu muri Kivu y'Amajyaruguru, aho amakuru atugera tubwira ko abasivile benshi barishwe, inzu ziratwikwa. Ibi ngibi rero bikaba mu by'ukuri bikomeje gushyira mu kaga abaturage bo muri bice, bavuga ko bagiye gutaha, bagiye ndetse guhunga, ndetse na leta ntacyo ibamariye. Gusa amakuru arambwira ko abageze muri 50 aribo bari gutangazwa yuko baba barishwe. Ikindi ngayo 50, ariko imibare ishobora kwiyongera isaha iyo ari yose. Hanyuma ISSN nabonaga irimo irahangana n'abaturage aho bita Mayangose. Anga abaturage b'abahinzi bo muri Mayangose barimo barahangana bikomeye cyane na ISSN cyangwa Institut pour la conservation de la nature, Institut international pour la conservation de la nature, iyobowe mu rukiyoborwa n'uwitwa Demerode. Ngayo nguko rero nuko situation zimeze. Muze kunyemerera, ariko Pwezero ndi kubona ibintu bitoroshye, ndetse basigaye 5 b'Abanyatanzania barashwe.
ndabona hari na bamwe mu bayobozi turajya tugenda dushakisha amazina yabo baharasiwe, murumva ko rero urugamba rutoroshye na aga atoya. Hanyuma wenda icyo dushobora kuvuga dusorezaho magingo aya ngaya nuko ya makuru avuga ko Minembwe bayinjiyemo ibiki byahe n'ibyahe, ayo makuru atariyo mwebwe. Hanyuma nari n'igitangazo nabonaga cya Steven Wembi, wa munyamakuru umu-investigateur ukomeye cyane wabaga hano mu mujyi wa Goma, bivuga ko ngo yahunze, yamaze gutangaza ko bapirase bakoze ni AI yakoze konte ye, barapirata konte ya Twitter, baratwitinga baravuga bati Steven Wembi arahunze avuye mu mujyi wa Goma ngo bitewe nuko umujyi wa Goma ngo merewe nabi. So nabonye we no bita Rodriguez Katsuva bavuga ko mu by'ukuri ngo bari kwibasirwa na leta ya Kongo iri kuza igapirata igatanga ibintu mu mazina yabo ataribo. So niya ntambara rero iyo navuze ya social media yo kuyobya, akaba ariyo mpamvu bakuyeho network ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mashimire rero kuba twabanye muri aya makuru kuva mu ntangiro kugeza magingo yangaya. Twongere dusubire mu makuru yacu ari imbere kuri yacu yo nakagaruka. Bye bye.